mas penin hi video be ho si na bon chaving ka zana salam kain pin tuni video a hi ke ma tham ngam po mate in tutorial kan sip ki ding hi in tuni tutorial a hi no ho ko ma khai sa nam che ya le episode where za de ham episode where za de ma phal lo ham ti chu video in isim ta ben a hi lawa yong le anuya description a yo hi link a hi na ation le chi video ki chaiting le chi video basic software editing ti ong chu ki ding hi in app on le tuni video a hi YouTube comment dong je a hi I'm so sorry, I'm very bad at reading Thado cookie. I pau hi product sem thai be se lo hi nei ngai thim min long, so it's kind of very embarrassing. To hi comment dung je a hi kan sitra ding. Hello bro, na ball hoi the. Na ball hoi he. Hello bro, ball hoi the. Kahin ki pa pi, kahin support e. Chule kahet nom khat so video editing thanum hoding a suggestion ep na pi num next episode lang la hin job sa election ki pa ho me ati hin na to nang ho se dana chu video editing thanum hoding a hi episode when suggest na ti hin na. That's really good question. I really appreciate your asking it. Jija chu tu ni video a hi 8 free software open software di ta bong hin na ichi kan setting hin software khana chi hele Windows Movie Maker a hian na ichi Windows Movie Maker hi free mo hian to chi a link hi ta na ila pa nai na ki download the hian ating le ila ya video free video editing software ho hi link pe ding hian description vela chun ila pa na ho hilaya akise yo zo si description a link na chi ai le na ki download pe the hian first na chu Windows Movie Maker a hian na chi free editing software ki ti hian hilaya thu chang yo len ta ki ta hian na free da na chu len ta ki ta ka ani na chu ya le turn your video into movie magic. Wow. And this is mainly for iPad Pro, and also it's available in your phone apps. The apps in ichi title hita chi apps min hita lo chun chi software hi hung do jing ding hian. I think le chi software hi amasa kan iza a hian ai bang ya ke ya da nai ka dei pe se point aji cho ke hi special effect lang hoi ka tha nu ma hian ai ba phone editing bor wang so ka than be se point. I don't really recommend to use that, but if you don't have laptop or computer in your home, laptop computer na nei lo a hele iti ta bong phone free software hoi na ki download the hian video editing na tam mo nga hele atum ve na hi video audio and image ki ti hian chiong hi phone ayong available hian ating le pc ayong available hian ali ve na chu true next level freeware hian na ichi ipihang wang kaya point kajang pe se point aji chu nang ho request ka mu ni apa nai research ka bor hian na ipipen hi hoi dem ho chipen hi na jang thai di wan tia chu research ka ni bor kha hian ating le anga ve na hi open source ki ti hi chi open source hi ipiti seram Final Cut Pro to ki bang za ai banga Final Cut Pro sanga hi chi ipiti seram low budget jet na ka hian tiran chu option ho yang ya home jet na ai banga chu movie filmmaker to telling a chu chi phajo hi movie maker na za atin la chi open source na za hele hen ki khiala hi aji chu movie maker la option tambe lo ai banga hi chi open source hi option tamatam atin la title video aksi ma sanga ko ipti title
title ho hi template na home pe hian na chu aphat chum na hian I remember I used like 2014 na chu joy kaniza but I'm not crazy of that. A good way na hi video pad kiti hi chi video pad hi Ito sa ay say mabang so video pad to hin hi chi video pad to hi chi software hi kibang hi modern phones hi kibang hi na atin la ichi chiong hi na za hi len ichi Premiere Pro to kibang zap ay bang Premiere Pro sang hi chi ipiti sa te ka thai lawa hi Premiere Pro want to advanced momong tayan na but this one has very less tool and also not really good. I don't like using this one. But again, when I hear DaVinci Resolve here, this is one of my favorite software on this art. Ipipi yung lato ni video hi 8 free software. Ichi software ho hi free azat hi na. Software ho na ki download na experiment na bot hi na. Comment no chun ka chi ki no lahen. Video editing lang thanum ho de nga ipi suggestion na ya tela. Hichi video editing la thanum ho de nga suggestion ka pi nom che ya la DaVinci Resolve hi jang wing ka ti na yan. Aji so DaVinci Resolve hi bot hai tam ta om hi an hichi ja chu ke in ka YouTube channel hi Nuibom Entertainment kiti hi nui na yang ka si ating on la tutorial ai bawa ipiti video sityam ating on la ip software hi za dam ti ho hi tips ka pi hi an ating on la no ho question ilaya question dong je hi video editing hola na jela channel jelam ti kiti hi na la video editing hi thing ta ase denga video editing hi kanizil lo hi YouTube ma 2014 ka video TMN Paul mate ka YouTube channel alui pa ko vela chun hilaya ko video ki koi jo si ko ipiti ka sedam 2013-14 donga video kanila ja video kanisip ji ho cho hila ko YouTube ma pana ka na hil kathanu wa ja chi video ho ko kanisip hi thinta ase denga video editing langa hi YouTube ma pana hin video peta in vian lang hila chun hila pana hi naphat chumpi the hi di cho film editing langa hil tila tutorial tam ta om ki da hi na chu ho hi a software dang zia hi tutorial ma hi cho yong ko na ba thiro hi ale pp yong le loi ti ho ki paung phe jing yin tu ni video hi channel sa ta hi ten pp yong la chi rewind bolo video editing thanom hoding a suggestion ep na pi nom Windows Movie Maker open source DaVinci Resolve